Kunun esas vakayaları akta tarif etmeye hazırmız. Stüdyada men Sultaniye Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Kırım'da budun vakit içinde koronavirus hastalarının sayısı 177'ge yetti. Ahmedet'nin 44. mektebinde nasıl harbi vatanperver aksiyaları geçirildi. Cesur askerler ve hakiki kahramanlarda bir ulu vatan cengi iştirakçısının tarihi. Cumhuriyette 9 Mayıs bayramı nasıl geçecek? Yani Covid-19 hastaları var mı ve turistik mevsimi bu yıl nasıl olacak? Bu suallerinin cevaplarını bugün operativ ştabının toplaşığında seslendirdiler. Elmas Ablakimova devam ediyor. Masa başında vezirler ve Cumhuriyet yolbaşçısı oturalar Ahmedjete Mayıs'ın 9 arifesinde operativ ştabının toplaşığı esas haberden başlandı. Kırımlılar 75 yıl devamında ilk sefer Galibe gününü evde geçirecekler. Sebep koronavirus hastalığıdır. Такой праздник, который можно в семейном кругу встретить и, соответственно, вспомнить своих родных и близких. Мы постараемся максимально организовать в средствах массовой информации для вас этот праздник так, чтобы он прошел вот с таким же ощущением, как и в отсутствии карантина. Millet telekanalında misal olarak marafon geçirilecek. Kırım sakinlerinin cesaretleri hakkında malumat almağa, televizordan uzaklaşmayıp tarih sayfalarını okumağa mümkün olacak. Mayıs'ın 9'unda Kırım şehirlerinin sokaklarında 1000'e yakın polis patrullik edecekler. Будет задействовано 962 сотрудника МВД, 480 нарядов, в том числе 162 казака. Увеличили количество нарядов на выход на эти праздничные мероприятия для обеспечения общественного порядка на территории всей республики, на территории всех муниципальных образований. Bugün Covid-19 yuqqan 9 yanı hasta hakkında belli oldu. Sağ şehrinde hastahane karantinge kapatıldı. Anda uçhadimde virüs tapıldı. Kalgan hastalar Ahmedjet, Aluşta ve Yalta şehirlerinden. Pandemiya sebebinden turistik mevsimde tehlike altında. Сегодня межсубъектовой миграции туристов, объективно мы с вами по-честному говорим, не будет. Это понимают все. Возможен, еще раз повторяюсь, только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке. Kırım'da bütün vakit devamında 177 adam hastalandı. 44 kişi tedavilendi. Toplaşuvda Mayıs'ın 12'sinden Cumhuriyete maske rejimi көрсетілгені hatırlattılar. По данным Кринформации, по их мониторингу, проблем сегодня с закупками масок нет. Спрос на маски в аптечной сети значительно упал. В день Кринформация продает не более 5-6 тысяч масок. Mayıs'ın 18'inden ise sanayi istisal sahaları, urba ve ayakkabı dükkanları çalışıp başlayacak. Elmas Ablakimova, Millet için. Galibek konu arifesinde Ahmedjet'teki Alimi Abdannanova adına 44. mektepte ulu vatan cengi kahramanlarının hatırasını andılar. Talebeler Partizan Yolları adlı leyha çerçevesinde Kırım'da Patpolye hareketinin iştirakçileri cenkleşken yerlerde bulundular. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Ahmedjet'nin 44. mektebinde Kahramanlar Aleyhesi açıldı. Endi mektep territoriyasını ulu vatan cengi iştirakçilerinin foto resimlerinin yasalgan stend yaraştıra. Böyle gibi aksiyalar mında Besmertный polk aksiyası gibi kun geçirili. Pandemiya şaraitinde harbi vatanperver hareketini online şekilde geçirmeye karar aldılar. Мой прадедушка Тайматов Ибраим Неметович был призван в армию в 1942 году. Onlar talebe vatanımızını horçalap, can bergen tovğanları hakkında tarif ettiler. На сегодняшний день около 70 наших детей визуально говорят о своем родственнике, рассказывают историю его участия в Великой Отечественной войне. Я очень горжусь своими детьми, они действительно у нас патриоты, они действительно, каждый из них, каждый кусочек им рассказанного рассказа пронизан любовью к прошлому. Keçenleri mektepliler Partizan Yolları adlı leyhada iştirak ettiler. Kırım'da Patpolye hareketi çalışkan yerlerine adım adım basıp Şeytan Merdiven boğazında kezindiler. Bu yer 41. seneden başlap partizanlarının en mühim damarıydı. В первую очередь заполнилась красотой и нетронутой природой. Дорога там была очень извилистая, и спускаться по нему и подниматься это еще сложнее. Эти труднопроходимые места, да, картины там писать очень хорошо, вот только вот там такие тяжелые дороги, там очень легко подвернуть ногу.
упасть очень легко, там столько камней. Мектеп талебелері Эдем Изетов, Везера Зенединова ватанымызны хорчалаган чоғу сухарымлылар ақында білелер. Много героев-партизан было среди крымских татар. Дядя Володя Абдуладович, руководитель самой большой подпольной группы в Симферополе. Мишка Татарин, Умер Адаманов. Партизанский командир, герой Польской республики. Улы ватан женкінің қармалары ақында қатырлар екен Алиме Абдынанова адына 44-ші мектептің мүдірі. Бізге Ойсқар бабасы Эскендер Эминов ақында тариф етті. В нашей семье чтили память моего дедушки. Вот у меня замечательный был Эскендер Харбаба, уроженец Алушты, который прошел всю войну с 41 года по 45. Вот, и он 26 июня был призван Алуштинским райвоенкоматом, горвоенкоматом в ряды советской армии. Бір ел қадар вақыт кечкен сон Эскендер Эминов Сталинград женкінің іштиракчысы олды. Берлинге етіп барды. Получил за участие в Сталинградской битве орден Красного Знамени, получил орден за отвагу. Он есть в книге памяти героев, его имя запечатлено. 45-ші сенесі Эскендер Эминов ағыр яраланды. Нетежеде аяқсыз қалды. Госпитальде ятып чыққан сон, бір ел кечінде қорантасына қауышты. Екі қызы ве өмір арқадашынен көрішті. Это был удивительный, отважный человек, и память о нем надолго жива в наших сердцах, жива в памяти его семьи. Бір қорантанын өз қараманлары бар. Бізім вазифеміз олар ақында қатыраны сақлап қалмақ ве оны неселден неселге кечірмектір. София Шукурова, Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Жанкой аэродромында текучарның қатты шекілде қонған вақтында 3 адам зарар көрді. Қаза еріне бірден әжеле ярдым бригадалары йолланылды. Женебе федераль округның матбуат қызметі берген малюматқа көре экипаж оқув идман учуыны бежереді. Учучылардан бірісі хастаханиде вефат етті, қалғанлары ағыр алды. Бессмертный полк акциясының онлайн режимінде кечмесі Бусене майысының 9-ында ватан перверлік акциясы бойле шекілде өткерілежек. Шымдылық есе мемлекетіміздің әрбір регионында қараманларыны ғұрурнен қатырайлар, ве оларының икеелеріні тариф етелер. Иштимai ағларда дарқатылған флешмоб аққында тәфсилатларнен мұхбірлеріміз пайлашмаға азырлар. Тимур Шукуров Қараман қардедесінің портретіні ғұрур еле тұта. Мурат Рамазанов, Джесюр Қырым татар партизаны. Женк іштіракчысының жесіретлері вечуқтан чоқ мүкафатлары айленің дегерлегі олып қалды. Бұл сатырларыны Тимур Оз қардедесіне бағышлай. Днем Победы поздравляю. Желаю, чтобы у вас было чудное настроение. Боевой дух не угас, чтоб друзья вас уважали, а враги, чтоб вас боялись. На родную землю нашу, чтобы даже не совались. День Победы, День Победы. Бойсе уч яшлы Малик Яскулеев. Ода кычкене ама ватан перверлік дойғысы янды бойук. Дөлбер арбей кемлерде ода эркезні улу ғалебенен хайрлай. Майский праздник, День Победы, отвечает вся страна, надевают наши деды. Появилась отина, их сюда сойдет дорога, на торжественный палат, и задумчивость полога все ты бабушки глядят. Яңы юқма хасталық дарқалуы себебінден бұл сене бессмертный полк акциясы онлайн режимінде кечірілежек. Иштимai ағларда есе адамлар ватанымызны қорчалаған туғанлары, қараманлар ве жесур аскерлерінің икейлерінен пайлашалар. Родное небо, мир и труд забыть победу не дадут. И пенье птиц, и шепот волн все шлют вам ветераны свой поклон. Благословить вас каждый раз, спасибо говорить, и каждый день, и час гордиться вами сердцем и душой, и подвиг в памяти нести большой. Акция майысынан 4-інде башланды ве 9-ына девам етежек. Коронавирус себебінден юбилей парад башқа вақытқа кечірілді. Ярын авиацион парад кечірілмесі планлаштырыла. Гечек окуны есе салютлар яраштырajak. Фатиме Седаметова, Севиля Меметова, Миллет үшін.
Бызым Невбеттеке левхамыздың қараманы Улы Ватан Женкінің ветераны Эмирсали Куртумеров о Қызыл Йылдыз орденіне Сталинград мудафасы ичун медаліне наил олды. Жебеджи Женкінің башындан сонына жекечті ве Евгеса қайтты. Ефрейторның арби йолу ақында Шишулакованың левхасына сейір етіңіз. Орден Красной Звезды. Бұл Улы Ватан Женкі ветеранының мүкафатларынан тек бір парчасыдыр. Бір заманлары олар жебеджінің кетеліні яраштырайды. Шымды есе бұл айле дегерліклерідір. Женк башлағанда Эмирсали аға ордуда еді. О мотострелковая дивизиясында женклешті. Айдав жолды арбит тертибатларыны вес снарядларыны ташыды. Такие моменты были, как этот командир, спереди, этот командир, ему, эту бумагу я, пролепил на спину. Я на машине, сзади еду, он спереди пешком идет. Чтобы дорогу видно было, его видит, тот пешком же идет. Машины вот так выбирались. Ефрейтор Қырымдан Кёнигсберг шеріннеже ағыр ел кечті. Сталинградны фашистлерден хорчалады. Снаряд патлавындан контузияға оғрады, sonra атуфдан яраланды. Амаса қалды ве ватанына қызметіні девам еттірді. Арби мүкафатларының фияты палы олды. Как перешейк какой-то, как я уже помню этот. И вот с одного конца русские войска были, а там промежутки и спереди немецкие там И вот туда надо было боеприпасы доставить, а вот этот перешерик они обстреливали. И, говорит, 3 или 4 машины пошли, говорит, с этим, чтобы проехать. Не смогли, говорит, проехать. Потом, говорит, я попросил командира, говорит, поехал. Проскочил, доставил, и ему вот эту медаль дали, оказывается. Более етіп жесірлік үшін медаліні әлді етті. Женктен сон Қызыл Йылдыз орденінің кавалері да 1 ел Москвада қызмет етті. Милетіміз сүргін етілуі ақында білгенінен туғанларını тапмақ үшін Орта Азияға yol алды. Аскерінің омыр арқадашы ве 2 баласы ачлықтан эляк олғанлар. Тек анасы ве қыз қардашының айлесі сақ қалғанлар. Ему как отпускнику дали же паёк солдатский, дневной Пошел, говорит, в Ташкенте получил, говорит, и начал их кормить, они голодные. Им, говорит, за 1 день сваришь, все сидят. Он потихоньку им мало давал и, в общем, на ноги поднял. Өзбекистанда демобилизациядан сон жебеджи да қырылған учақның экипажыны ве анда бұлынған қиметлі шейлеріні құртарды. Самолет с аэропорта поднимается, этот хвост, говорит, висит, вот так, говорит, и круг дает, говорит, а там аэропорт рядом, и садится, говорит, опять. Раз, говорит, поднялся, 2-й, 3-й раз, говорит, шел, а там высоковольтный зацепился и на хлопковое поле, говорит, упал. Отец китмен взял, дверь выломал, этих летчиков вытащил, чтобы они там не сгорели. Отошли, говорит, бак взорвался, самолет сгорел. Эмирсали Куртумеров яны Құранда тызды, үч бала тәрбиеледі. Қырымда 2 кере болынды, ама ғурбетлікті 88 яшында вефат етті. Оның жесіретлігі ве садықлығы яқынларының хатырлавларында ebediyen сақлы қалажақ. Айшы Шулакова, Арсен Фукала, Миллет үшін. Қырым татар медени тарихи асабалық музейінде халық хатырасында ebediyen, яғни навеки в памяти народный адлы серга açılды. Экспозицияны мевзуи стендлер, фоторесімлер ве жебеден келген мектуплер яраштыра. Бұл ерде артефактлар да бар, оларына араштырыжылар бутон мемлекетте женк алып барылған мейданларда таптылар. Айры ер Улы Ватан Женкі йыллары шерлер мудафа ве азат этіліві үшін бағышланған медаллерге айырылды. Оларны музейге Русия devlet мүкефатлары хазинесінден yolладылар. Экспонаттар ақында тafsilaтлы же малюматны музейсінің сайтында тапмаға мүмкін. Бүгінге bu епісі хаберлер Милет телеканалынан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.